Pomaže Bog, braćo i sestre. Na dan kad su stameni srpski i Crnogorci branili bedeme srpstva i hrišćanstva, pozdravljamo vas iz slobodne i prave Jagodine. Pozdravljamo vas u ime pravojagodinaca i pozdravljamo vas tradicionalnim srpskim pozdravom Hristo se rodi. Neka da Bog da ova godina protekne u najboljem mogućem redu, bez ikakvih sukoba i bratske nemirice. Srdačan pozdrav za pravoslavnu braću iz srpske Crne Gore. Vama je, braćo, kao i stotinama godina unazad najteže. Ono što možemo da vam poručimo jeste da smo tu za vas kad god to ustreba i da kad to treba i kad vi pozovete, bit ćemo uz vas na bedemima srpstva. Danas se srpstvo brani u srpskoj Crnoj Gori. Hristo se rodi i srećna vam borba, junaci. Crna Gora i Srbija, dva su brata najmilija. Crna Gora i Srbija, dva su brata najmilija. Crna Gora i